Mu myaka ya vuba aha Kigali ndetse n'inkengero zayo habaye icumbi cy'amazu ahenze cyane mu Rwanda. Abanyamuziki n'abanyamideli bazwi bashora amafaranga menshi mu mitungo itimukanwa, bakubaka amazu y'akataraboneka mu duce tugezweho nka Nyarutarama, Kibagabaga, Rebero, Kacyiru ndetse no mu nkengero za Kigali. Ibi byerekana ko imyidagaduro, ubucuruzi ndetse n'imideli byabaye inzira ikomeye cyane yo gutuma abantu bagera ku bukire ndetse no ku cyubahiro. Kwa ikaze ho tudahwema kubana buri munsi. Nyandiko Shami Pacifique, iyi ni Storm 160. Ikiganiro cyitwa Storm tubamenye. Bahaye ikaze. Uyu munsi twabateguriye urutonde rw'abahanzi ndetse n'abanyamideli batandatu batunze amazu ahenze cyane muri uru Rwanda. Ndagusaba kuza kudukurikira kugeza ikiganiro kirangiye. Reka ngusabe wowe utarakora subscribe kandi kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane. Nkurikira umenye. Nimero dore ku mwanya wa gatandatu. Umwanya wa gatandatu turasanga Nemeye Platini, uzwi nka Platini P. Platini yamenyekanye cyane mu itsinda rya Dream Boys. Iri tsinda rya Dream Boys ryatangiye mu mwaka wa 2009 ritari rimenyekana mu Rwanda ndetse no mu karere. Bamenyekanye cyane mu ndirimbo zakunzwe cyane nkitwa Magorwa, Urarahabona, Sinzibagirwa ndetse n'izindi. Platini yatangiye umuziki wenyine mu mwaka wa 2020, ahita akora album yise Baba mu mwaka wa 2023. Azwiho kuba umwe mu bahanzi bafite ijwi rikomeye mu Rwanda. Uyu munsi akaba arizwa muri label ya Kina Music. Platini atunze cyane iherereye mu Karumuna ni mu karere ka Bugesera. Iyi nzu y'uyu mugabo yubatse mu buryo butuma igaragara nk'inzu idasanzwe. Mu gihe yaganiraga n'ikinyamakuru Isimbi, Platini yavuze ko kugira ngo yuzuze iyi nzu byamutwaye imyaka igera kuri 5. Yitwa Platini. Uyu mugabo witwa Platini yakomeje kwigarura imitima y'abantu binyuze mu ndirimbo ze zitandukanye, dore ko yaretse no gusohora album yise Vibranium yahoreyeho n'uwitwa Nerngabo. Uwo ni umwanya wacu wa gatandatu. Umwanya wa gatanu turasanga Thomas Miyombo, uzwi nka Tom Close. Tom Close yavuze ku itariki ya 28 Ukwakira mu mwaka wa 1984. Ni umwe mu bahanzi ba mbere ba R&B mu Rwanda. Uyu mugabo yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2005. Indirimbo ze nkitwa Ndahiriwe, Mbwira zamugize icyamamare mu Rwanda. Yasoje amasomo ya Human Medicine muri Kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda mu mwaka wa 2013. Ubu ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso, National Center for Blood Transfusion. Yegukanye ibihembo byinshi cyane mu Rwanda nk'icyitwa Salax Awards, Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya mbere ndetse n'ibindi. Uyu mugabo atunze umuturirwa w'akataraboneka mu karere ka Bugesera ni muri Karumuna. Iyi nzu ye yatangiye kubaka mu mwaka wa 2018 hanyuma ayisoza mu mwaka wa 2021. Iyi nzu y'uyu mugabo yubatse ku buryo budasanzwe, ikaba ireba kuri piscine ndetse ikaba ifite na za kamera za rutura ziyicungira umutekano, ibikoni bigezweho, ibyumba byinshi birimo 2 by'uruganiriro ndetse na 5 byo kuraramo. Ikaba ari inzu kandi yihariye ibiro. Biragoye cyane kumenya agaciro k'iyi nzu, cyane ko na nyirayo ukunze kugaragara cyane mu bitangazamakuru abazwa iki kibazo atajya agira icyo bivugaho. Yitwa Miyombo Thomas cyangwa se Tom Close. Umwanya wacu wa 4 turasanga Ruhumuriza James, uzwi nka King James. King James yavuze ku itariki ya 1 Mata mu mwaka wa 1990. Yatangiye umuziki mu mwaka wa 2006. Indirimbo ze nkitwa Yantumye, Hari Ukuntu, Naratomboye zamugize umuntu udasanzwe mu ruganda rwa muzika nyarwanda. Yegukanye ibihembo bitandukanye nka Primus Guma Guma Superstar ndetse n'ibindi. Uretse kuba ari umuhanzi, King James ni umushoramari ukomeye cyane. Yashinze urubuga rwitwa Zana Talents. Urubuga yarushinze agamije gufasha abahanzi b'Abanyarwanda gucuruza umuziki wabo. Si ibyo gusa, kubera ko umuhanzi witwa King James yatunze ihahiro rigezweho yise Mango Supermarket, resitora ishingiye kuri ihahiro yise Mango Fast Food. Akaba kandi yari afite n'uruganda rukomeye cyane rwitwa Ihaho. Uyu mugabo atunze cyane herere mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi. Inzu ya King James yubatse mu buryo bugezweho ndetse ikaba iherereye mu gace kiganjemo amazu yubatse mu buryo budasanzwe, ku buryo abantu benshi bakunda kuhageranya n'uduce twa Kigali twubatsemo imiturirwa idasanzwe nka Nyarutarama,
Gacuriro ndetse n'utundi duce twa Kigali dufatwa twubatsemo inzu zirenze. Uyu muhanzi yakunze kugaragara mu bitangazamakuru abazwa iki kibazo, bamubaza bati ese inzu yahagaze agaciro k'ayo mafaranga, akanga kubivuga. Rimwe ari ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda, uwitwa Emmy yamubajije agaciro k'iyi nzu, avuga ko atakavuga ariko ahamya ko amafaranga yayubatse ari ayo yakuye mu muziki. Uyu muhanzi yitwa King James. Uwo wari umwanya wacu uwa kane. Umwanya wacu wa gatatu turasanga Jeanne d'Arc Butera uzwi nka Knowless ndetse n'umugabo Ishimwe Clement. Uyu umuryango wa Clement na Knowless batuye mu karere ka Bugesera, bakaba batunze inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ari inzu igeretse, izengurutswe hano urukuta runini rw'amabuye byubatse mu buryo budasanzwe n'ubusitani bwiza cyane bituma urugo rwabo ruba rudasanzwe. Iyi nzu yabo ni inzu yisanzuye, ikaba ifite ibyumba byinshi ndetse ikagira n'umwihariko wo kuba iyo nzu irimo studio yitwa Kina Music. Iyi nzu kandi ifite piscine ndetse n'imbuga nini bajya bakoreramo siporo, ni ukuvuga igihe batagiye gym. Uyu muhanzikazi Butera Knowless ndetse n'uwitwa Clement Karake bashinze urugo rwabo mu mwaka wa 2016. Butera Knowless kandi ari mu banyarwandakazi bake batwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar, yitwa Butera Knowless ndetse na Ishimwe Clement. Umwanya wacu wa kabiri turasanga Kate Bashabe. Uyu mugore witwa Kate Bashabe ni umunyarwanda, akaba n'umunyamideli udasanzwe, abenshi bakunze kumwita umushabitsi. Kate Bashabe afite inzu y'imideli ye bwite yise Kabash Fashion House. Nubwo byanje kugorana cyane, avuga ko mbere mama we yari yaramubujije kubaka inzu muri icyo kibanza kubera ko cyari kinini bihagije, amusaba kubakamo amapartoma kugira ngo ahakoreshe nka business aho kuhashyira inzu isanzwe. Kate Bashabe avuga ko yaje kuyuzuza maze akayeka mama we ku mugaragaro. Uyu mukobwa witwa Kate Bashabe yavuze ko yakuze afite inzozi zo kubaka inzu mbere yuko agera ku mwaka 30. Ibintu yaje no kugeraho. Inzu ya Kate Bashabe yubatse ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite piscine yayo ndetse ikaba ifite n'icyumba cyahariwe kureberamo filme. Yitwa Kate Bashabe. Uyu ni umwanya wacu wa kabiri. Nyemere twigere ku mwanya wa mbere, ariko mbere yaho gato ndagusaba wowe mushyashya kuri chaîne ukande kuri subscribe, kandi ndagushimira wowe tujyanye ku musozo. Ku mwanya wa mbere turasanga Miss Rwanda mu mwaka wa 2016, yitwa Miss Mutesi Jolly. Ni umunyamideli, akaba umushoramari n'umuvugizi w'uburinganire. Yabaye umunyarwandakazi wa mbere uhagarariye igihugu muri Miss World mu mwaka wa 2016. Afite ibikorwa by'ubushabitsi mu mideli, ubukerarugendo ndetse akaba na motivation speaker. Ibi aherutse no kubihemerwa mu bihembo bya Zikomo Awards byatangiye muri Tanzania mu mwaka wa 2025. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 18 Ukwakira mu mwaka wa 2025 yatanze ubutumwa bukomeye cyane ndetse agaragara ari kwikuraho amashashi nk'ikimenyetso cy'uko yageze i Nyarugenge. Ndavuga imodoka y'umukobwa witwa Miss Mutesi Jolly. Uyu mugore atunze imodoka ihenze cyane mu bwoko bwa Mercedes MAG 63 2026 model. Uretse kuba atunze imodoka ihenze cyane, Mutesi Jolly atunze n'inzu y'akataraboneka nayo yamuritse mu mwaka wa 2025. Iyi nzu ye bivuga ko ihagaze agaciro k'amafaranga arenga miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda ntago bisanzwe. Yitwa Miss Mutesi Jolly. Ndagushimiye ko tujyanye ku musozo nadushoye iki kiganiro. Nyitwa Shema Pacifique, ikiganiro cyitwa tubamenye. Niba uri umushyashya kuri iyi chaîne kandi kuri subscribe, hanyuma kandi no kuri like niba kunze iyi video. Dore n'igitekerezo cyawe wisharinge na bagenzi bawe. Nyitwa Shema Pacifique, ndabakunda.